preteranog zračenja TTA. Ima strah od bolnice, zato što je previše vremena. U svakom slučaju plaši se da se suzi dok se druži s njim i dalje. Plaši se belog mantila. Svega ne treba možda lagati Patrika i treba da mu se kaže stanje kako je. Možda neke psihološke radionice i psihološki razgovori da se vode sa njim. Također Patrik se plaši lumbalnih funkcija. Možda treba da mu doktori, rešiti se možda ovog straha jeste da ako možda doktori da mu objasne postupak rada lumbalnih funkcija i da isto također da se ne laže, da se kaže da to malo boli u trenutku. Patrik se plaši belih mantila, to bi otprilike mogli da rešimo time što bi napravili jedan beli mantil za njega i dati mu da ga nosi i naviknuti se na njega. Bi mogao nekom da se javi, ko je došao da sluša, da podeli sad svoje iskustvo, da pita za neki savjet, da kaže... I također tu su i udruženja razne koje će da pomognu tako što će da i drže predavanja u školi koje će da objasne njihovim vršnjacima kako da ih prihvate i to.